вечер, уважаемые пассажиры. С вами говорит командир корабля. Меня зовут Марат Ихсанов. Добро пожаловать на борт самолета 77102. Мы с вами совершим рейс Москва-Уфа. Желаю всем приятного полета. Iyeleşken su içerge mileşten Kaygılarım biter idi sine kürek sileşsem Tallat 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 tala ikke bilegen Nige talla nige yanna ikken minim yirregin Tallat 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 tala ikke bilegen Nige talla nige yanna ikken minim yirregin Ortasında sal bulsa, suğa salsan kalkıp çıkar bizge nasip yar bulsa tallat 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 tala ikke bilegen Nige talla nige yanna ikken minim yirregin Tallat 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 tala ikke bilegen Nige talla nige yanna ikken minim yirregin Basma saldım koyunun saylap gana Yanlarına var idim kış bulup sayrap gana Tallat 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 tala ikke bilegen Nige talla nige yanna ikken minim yirregin Tallat 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 tala ikke bilegen Nige talla nige yanna ikken minim yirregin Уважаемые дамы и господа, в иллюминаторе вы можете увидеть такие населенные пункты, как Пильна, Сергач, Уразовка. Jırlıyım işke gişkende Üzüle